lapen CRPF chelangsi umpanai APHLC MASS RALLY kekhang Sunrise English Academy Tomon ke thepen job Birta PMAYG ahem soputa chirok tokamai padu District Congress atumpen Rangkia mai kamu SLUG Bangke Tom Arta Kijumo Somardu Kironi Raikon Sai Kiride Kachin APHLC Ratcharia Sompen Jinthom MASS RALLY Ajaimek Kedeng Bongham Thari Lapen Joy Sing Rong Pirong Atuwar Kachihelat Ki Sumpen Ajo Mithang Tangka Suipo Chirungsi Towar Ke Silampon Cardom Birta Life Penili Birta Thanbang Pi Sami Senati Mungpi Non Birtang Tonpen Archipanik Thak Lakha Inkoi Wothat Langso Ke Parlo Umpanaya Long Patumi Thang Inkoi Rahiniarni Assam Police Lapen CRPF chelangsi APHLC pen MASS RALLY Ajaimek kekhang khedun Kedam tang ni phai inkoi rai siarni wo chat lang solong ason thot si patumi le thota umpanaya long APHLC MASS RALLY kepadolong Assam Police Lapen CRPF chelangsi khang khedun thu bonta piningan lam thama dode raphi bangso Ajaimek pachun ponlong lopasi Birta ribdun long News Desk Report Birta Live You are just wasting the money of taxpayers. Government, police and public relation bhal hobo lagisle. Are ami yat kiba serious crime kiba commit kuruba hane no ami. What is your kindness? Apnaloke nijor thanat case to clear koro. Demand pending case to ase apnaloke yat amake. They are supervised by the BJP RSS. Those police supervisors of RSS Bongo Sinas, they are now blocking the protest of the hill tribe people. This is really we are going to protest. 100% there is no violence. With the West Karbianglong magistrate, and he told that it is a disputed area and the election is going on in the state of Meghalaya. Then this is still more. Still 64 kilometers something till the border. Yeah, to reach the border. What do you say about this? Even the district administration is confused. Where is the exact border location, or so to say? Because see, the place where we hold our rally today is in Umpanai market. So from Umpanai market to Meghalaya border is almost like 60 to 65 kilometers ahead from here. So there is no point of affecting the election environment here. The election was held now, is going to have now in Meghalaya, of course, for the assembly election. But I don't know how it's going to impact here. It is the confusion from the part of the administration side, or it is intentionally showing us that to block the protest, democratic protest, pretending to be the border, district. They said it is a border district, so no any protest or democratic protest could not be conducted during on or off of that assembly election of Meghalaya. So it is totally wrong. There is different issue here in Assam, in Karbi Anglong and the Mahasa. We have a very serious issue, Articles 244A, which should be implemented in the year 1969. But so far it is not implemented. On the other hand, the eastern Nagaland, and then the Kamatapur, and then from this one, Kachar side, Barak Valley, many secretariat has already been granted. So why the government of India and the state government is looking us in a very, stepmother, or behavior. So that is our protest today. So we will continue. We will continue in a democratic process. We will just follow the constitution as per the 6th schedule. What are our demands? We will keep on demanding, and this message has to reach out to the President of India and the government of India. Kita pun ang ko athela henlo ilitung non India angkang adet pilong kami Eastern Nagaland phano lapen hapu Kamatapur phan puno lapen ha Kacharanat semi secretariat KPSI lahai hui bangteng bon bom lo sita itum karbiarat mate tribal sarada tum phan India constitutional long 1969 hotpen articles 244A labang so ke top pen nang antai litum phan mangke nang panu kuk hangjang
Lasinang panung ku government dong panung ku pulo dangte ili tum tribals tum rat tum chisong sedet poma. Bar bedet poma itum kache song ye phan imi thangaras kache hangi phan itu nang bar bedet poma. Lasila bang solong kadu kowe amria rat doan akar bia tum atiwa tum akhasia tum jantia tum antame labang solong nang chitto du nang je itum hemprek kache hang. Langhin constituency ke parlo Jaipong Hawaralong kido Sunrise English Academy pu Locharia Sahem Patoyajo Achiti Malom Arwe Lapen Tomon ke Thewajo Britain Labangso Sunrise English Academy established mate Kangpupon lake Surihinira Krehinia Ningkan Penhindo Lapente Surihinira Inkoiraisi Aningkan Anabangke Karbianglong Autonomous Council Hinpen recognitions mate Venture School pu Dengpontanglo Labangso Sunrise English Academy along Lochario Somar Bang Parohinina Trokep Susedo Lapen Nursery Penchenglok High School Sitami Do Puta Management Committee Amai Pupen Than Pachinipon Lapente Isiningduk Memi Alama Bangki Bangso School along Sitami Sadlang Bang Dobom Mate Jujelang Bonta Ningduk Memelo Ateke Patovea Jo Tomon Arveke Thepar Pigajok Asarnung Anke Pridun Lablo Lasi Management Committee Anparta Lothan Bang Lapen Principal Atumpen KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Singhasan Constituency EM Omar Singh Tiso Langhin Constituency EM Billy Mohan Khaklari Anparta Education EM Richard Tok Biaphan Bangso Sarnung Kiprithanga Jok Puthot Prabjin Pen Kasilam Ponjiaphan Kachuning Risitami Pedopon Phuluni Pen Birta Life Apparangki Pinchong Rongpi Report Langhin VDC Hem along PMAYG Hemso Putha Chirok Togamai Patumi Padupon VDC Chairman Bir Singh Timung Penchenglok Ongdung Aradatum Chitongdung News Desk Report Birta Life মানে কাঁচা হাউস বলে আমার PMAYG একটা সেকশন হয়েছিল তো এই কাঁচা হাউসটো আমার 13 নং লাংহিন সমষ্টি অন্তর্গত 3টা ব্লক আছে লাংসুমিপি আৰু সামিলাংসু আৰু হাৰঘা এই 3টা ব্লকত গোটেই মিলাই পেলাই 435 আমাৰ কাঁচা হাউস সেকশন হৈছিল তো এই সেকশন হোৱাটো আমাৰ চৰকাৰৰ গাইডলাইন মতে 3 মাহ ভিতৰত এই ঘৰটো কমপ্লিট হ'ব লাগে বুলি আমাৰ গাইডলাইন এটা আছে এই মতে আমি বেনিফিচিয়াৰী সকলক নিজে নিজে কৰিব দিছো পিনিডিফু কংগ্ৰেছ আছাই হেমালং ডিস্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি আতুমপেন ফেৰাংকে আমাই কাংনিপন Labangso Perangke ke Phapon laki Ambani kon he pua thepi Riponsi Labangso Perangke amai ingni pondo Non kichari bom BJP Sarkar Puthot Mukesh Ambani aphan Sai Kemi Ponthu Lasi Karbianglong District Congress Committee Pensitami Ninggang Samsia Puthak Chipaklang Pon Pini Indian Arlo Kaprek State along Sitami Congress atumpen Press Conference ingni ponji puta nang pachinidun Lasi Pini District Congress Committee amai phuatumpen Kaningji Alam Thele Arjudun Sina Daldali Pen Birta Life Apparangke Abraham Tiso Report Ports kiman ase yat gutei total list ase apnalokok dia hobo aru ports jahajor jitu ports tat kiman kak kiman dia ase kiman ports adanik mane heri kora hoise teu offer kora hoise belegor ports bilak karhi pelai adanik heri dia hoise bilak ports tar pisot defense ase ডিফেন্সত মানে কি আদানী কোম্পানীত কোনো জীৱনতো সেই আমাৰ ডিফেন্সৰ সিস্টেম তেওঁ মানে কৰি পোৱা নাই তেওঁ কোনো এক্সপিৰিয়েন্স নাই তথাপিও ডিফেন্সৰ কামখিনিত আদানীক দিয়া হৈছে খেৰনি ৰাইকম সাইখি লাপেন লংকা ৰাইকম সাইখিয়াতুম চেলাংসি লংকা দোৱাই কে জৰকুলা দলং বাংকে থমাৰটা কিজুমে অসমাৰাতুম ৰাকিও হৰমু কিছু বমা পৰাহুত ৰাইকম সাইখিয়াৰিদে কচিংনা Bangso Porahut, Bangke Tom Arta Kijumhek, Osomaratu, Raki Chobo Mahud, Raikom Sai Kieriding Kachinang, Atum, Rakesh Singh, Pritom Bhodra, Jos Palpusi Pachinipon, Lapen Laptop Isi, Drugs Container, Crate Truck, Abong Lapen, RD Kilinamisin, Isi, Lapen Arideng Sika, Suri Plikebra Trokra, Paroke Tomra Poke Patangka Longpon. Raikom sai khia tumpen kaningje pona tenki raki ke chuatuma phan rikru bomji pusi pachinipon West Karbiang Longpen Joyram Katha report জন একজক আমি ৰিমাণ্ডত আনিছিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন পাই কেউনি থানা ওসি হহ আমি লংকাৰ এখন ফাৰ্মাসীত ৰেড কৰিছিলোঁ তাতে আমি এটা ল্যাপটপ উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ আৰু দুজন মানুহক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ এজনৰ পৰা তেওঁৰ নাম আছিল
ৰাকেশ সিঙৰ পৰা 2টা ড্ৰাগছসহ কণ্টেইনাৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ আৰু লগতে তেওঁৰ লগতে আৰু এজন আমি যশপাল সিঙক আমি আটক কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতলোকৰ ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি আৰু এঘৰ আমি আকাশ আলী নামৰ এঘৰত আমি ৰেড কৰিছিলোঁ তাত আমি 16টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ লগতে এটা ৱেট মেচিন আৰু 46,350 रुपीस আমি কেছ আমি সিজ কৰিছিলোঁ चिंथोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो लाखा के थम पीएस थमु पेन काचे हेलो किलोमीटर के थम अन APHLC राचार्य सोमपेन मास रैली जायमे के पादुकोन लापेन लबांगसो मास रैली जायमे अलोंग पेनांग अनामुलुक चेतोदु लापेन आर्मु चेजेंगदुन रिंगती लापेन लबांगसो जायमे अलोंग अलुहिया मन पेंग पेन के चेतोंगदुन बिक्रम हंसे 20 नंबर वोथात लांगसो LSC माइफु धोनेश्वर रोंगफार चेसोंगबे कुरसिंग तिमुंगतु चेतोंगदुन lapen wothat langso osi lapen IC CRPF atum sitami chitongdun lapen thangnat ke ther ke hapawi pin pen pini labangso mas rally jaime kalong ingsam jin pen armu pache jeng pon longdo wothat langso pen Birta life appearance ke Rajiv Hanse report rongarup habit haram itum karbiara datum khasi atum janti atum ke do andum tapini nang chito dunang koklo habit pen tame nang barlo hemprek bangke itum nang hanang pivek nang pubusi non itum ningkan hokep rakit thom plengtang lo andai the government of India itum hanang langle sitanon Eastern Nagaland aphan Kamatapur aphan Kacharalong semi secretariat aphan bangke hala government atum hala bangke kipilok lasi itum hanang panungku ko lam bangke ili tum le methang dak pen itum hang taramre government aphan itum chek hang khete lake itum han ke thie dunga kisung bang non France itum kisung chulang la son thak si la bangso rally long li tum phan district administration la pen CRPF atum Assam Police atum itum hana pa siksak don arni wang da pachimit me la so long bangke nil tum puingtung la ke ilitum phan hemprek kapahang hai he det je phan ki duk bok ara tum phan aning pan su se kapa bipen pacha harja khai he det je phan sila tum police atum phan nang toy sila bongo sena BJP RSS atum la bangke tum manang pating kheng din ilitum aswang ji raphan kapat thi bang bongo sena RSS nam kachine ganai tum pini chesong idelo kente khala sunanga bera polo kente la sinang le tum mathanang ji non la hai a police kala ke RSS bongo sena tum si tuida komane na tum chini la tum kopilo ne police ne kaline kala ne bongo sena ne RSS ne thang thek theke achoy la tum chin choy da thek achoy la chin choy thek la tum police achoy tum chin choy thek RSS tum ge athe apen se tum khaki gente kalima butha di apen nasi khaki gente la tum ke biar ambedkar da ke pu nang det nang long ria phanjong si cherai ji pulo tangte nang regional political party afansi nangli arjab nahi pasi biar ambedkar da kening je kang apen dak 6 sidul area da ke police tum hana tum arjunai da ke 6 sidul area nang tum rong asar pen kupine information doluma rong asar pen permission doluma punang tum arjunai da ke habe long ri dicho ke dodim na ke autonomous ke phang lai tum pudam ke nang mena jakko lake nang tum fereri non ke komane nang ke ther tang ho kupine nang pipire ji pupene nang tum hai fereri Pirthia thake dodun ke towar la pen lang hinlo akenang sot nai towar le mesen ave pute kisung ka chetong ke the nai do Singhasan constituency langhin constituency la pen phuluni constituency ke parlo longthom constituency ka chetok arong lamba teron joysing rongpi sar thekro rong an ke parlo atu towar ka ve pena jok ke dam tangar ni kisung e ka chetong pena jok penang anatum apran ke dam nang tadulu lapen sung pik ansi chetong nanglu laso ki sung pen ke chichakun esi mechang atangka e donalong suri pho an chirungsi pini pen sai ke klem pangchenglu lasi rong aratu long thom constituency ematum aphan kachining rialam theke athe rong atum det ke chirunga bangke tangun edetlu lasi ke patang pami thekji aphan nang rabdun bek nang jipu kachining ri padopon phuluni pen Birta life appearance ke pinchong rong pi report nang li tum phani li na chuni ri alam theke la piglo la so tuar ke bohom tharia tuar helo non pu non het alam kalilo la ke hako pena bohom thari pisisi bohom tharia alang roi lang jenglo la si nili hin pena pulo la dong se bon check pulon te nili tum ke la lamba terona rong pen pu thangcho mon thangcho rong pe nili tum ke lang ta nili tum jun ik mobilu ringwel putanang pi gela
kerap puta abik lang lasi joising rong pia rong singason pen homosti bang tuar celengnya phanta tuar ta abik jalo lasi rong pen non alang liatum cipor i pen ajoine rong pen edonalong suri phopho kachirung ajoine si non ta bisbi une bisipi pulone la kachirung non ta tumrat edon suri phopho chirung senon tum tuar bahut bom lo imina ki semalo nele tum kisu kiun e aduk kawe delivery ke supunoi malaria ke supunoi diarrhea ke supunoi tamene tum piling lan pen chiwanang kok kok titik chachong tami chiwanang kok titik la su ka chi chak kun ac nele tum idonalong suri phopho chirung si non jcb ni tum logai lo si tame la ni tum tame kawe saide mat kichu moe kiyun moe la saide la si non mang ke tum ta chirung ta moe det po la si neli local mc fan sir umor sing ke so fan si chonghong ding lo nang kerap je fan Pinya Birta, Lapuan Sington Poniglo, Lying Bomta, Birta Live.